Kohimen kopara bait ha utrai Jesus Christ. Mindakas ni don ki jimpule ki ba yara yangi ban puson yaka jinkar dor jong upu balawan hiya na beneng. Upu balawan hiya na beneng ka ay jingim yangi. Kakatino balay kayarap yang iban puson ya ka jinkar dor jong ka jingim jongi bad ublay kane kalong ka jingay bor jong ublay yani iway pa iway Niyos no naka jimpule bening kong naka kitab Exodus ublay wala yit palat ya upay di Israel khadba ulayos ngo ya ka jingyam jogi ka jinglenga jogi badutrai ulawan juba biyaki hapadeng ke jing chinchar ulatung ya wonong yalam badula sayaki naka jinglong mraw syaka jinglong balay loid Henry habaki poy syaka rekanja Kikala dia baro ke jingle bhajan oble Kikala dia ke dak ke shin ka ba oble ula peni hakama jongi ban palai imyaki Nipule haga kitab Exodus kadar laipo Henry ba laipo hinyu ladon kumba Henry lak ngot ki ramba balami na Egypt kalamke ya kikinde ba kikelom kina Kabangun kumba arpolat ngot ke brio kila mirengka na Egypt ban poi syari kenca peit ka jingkrau jango balai hadukat no balai uri sumari ki kunjangu Henry habakila poi syakari kenca habakila stang ban tengan habakis stang ban seliang kila peni ya ka jinglong baten rai jongi kalong ban kinyu ngiru ge don ke jinglong baten rai jongi wan ladang ni pediang ni komo ya boleh naki po sya ki po ni lai pai no sya ke jinglong ten rai jongi kani kalong ban kinyu ban kinno ya ke bayarap yangi ban tarais new ya ke bayit batoin jongi ban keren beni ki beryo ki basbun men siam yangi kumda ter tendeng Nistang ban penpai kela yaki kibriu ki bayarap sisya yangi haka por jing jar joni bon sin di syait lekum le te gila ongkum no kila ong pe balai mela wan yalam yangi syak nega jaka hayiji ngila danda ban bam ngila syong Haki kiudo bag nila bam shibun ngintin dalayap hari is Egypt banyakan eka jaga kila perkat ayu ki perkat ningkong ya ke kiudo don bon di Kristen ki perkat kiudo ni baro ni perkat kiudo Ni suki pahlad ban puson bat perkat ia ka kiu ba ai jingim ba pura ka kiu ka kuri balabanai jingim ka pliang ka balabanai jingim ka ne kalong ka yukeris ba koi ujisu nius no naka siti jongo Paulus ba koi sha Ephesus pimdeben im haka jinglong riut tala Pimde ben imtili haka jimparkat kabam seiso don bon giberiu ki imtili haka perkat ka perdain jangki kungi riu tala ki riu tala ki perkat kadenyam de ki riu tala ki perkat bon ke baro kaya kaba ki riu tala ki perkat sa pangkas pakat po
Kiper ka siya pang garong ka jing snoba jong ka partay. Kiper ka siya pang kabam ka di. Kiper ka siya pang ka jing babrio jong ka medjong ki. Kiper ka siya pang giparalong. Kiper ka siya pang ka bo. Te kung no Paulos bakuduang pilang rita la ba im terli hakaperkat kaperday. Kabamud, Paulos bakudu kretsay kadari yengi, kung kineke jimperkat baro kalong ke jingtala ka kokalet. Kiberiyo kibat im tala. Kiperkat yak baro kabalong kabat teli kabam seiso. Te yakun kini ki peringyong kumno riu tala. Te katbapis ngap yang ako himen ko para pigi kon samla pigi kinna pigi longgo papi deben perkat hato ngalong riu tala mindaru. Hoy ni perkat bun ke baro nado minster hado janmi ni perkat ayo. Ni perkat kumno balaban penkadang yak pojongi. Kumno ngilaban penpiang yaking kasem jongi. Bad ni yasrim badno. Habangi lekum nen yasrim badno katum gajini kai jongo Paulos bakuit. Ni yasrim bad ki riutala. Ni yasrim bad kita ki pai di Israel ki balashong hajan ka kiudo. Bad ki kinmau ya ka kiudo. Ki perkat ya ki kiudo. Kim simla perkat ya ublay. Kiperkat ya ke jingiap Henry kiperkat ya kata ke jingiap kalian ublay bu napdeng jongi ni perkat ya ke jingiap Henry ke jingiap kalian ublay Henry ublay ulale kumno ya upai di Israel ulayoyi makidang ya kalian ublay ha Egypt hoy kidon kiudo kidon bangkadi kidon ke pisang, kila trek, kila yok bela. Kendra ubelai ulehoi bakidang dona. Kidang dona syurke ya ubelai ha kecingim kejongki. Padu ubelai wah ladang ayino yaki kumne ki yak riutala. Tengah ko bane yalam yaki syakari balakula kenamba kindostang ban sloto yaka kenja ubelai. Kistam ban perkat ya ke kenja mensiam bakin stam ban heban san haki riut temai kumba on Paulos bakui ngideban penpong ya lade daka riut temai ngideban wad ya ke jinglong jong uberiu ubat temai ningkong mano uberiu ubat temai ningkong kabang yoi ubang yoi uding jisu tahabau Paulos bakui duon penpong temai da uberiu temai kabamon penpong ni alade da kabor jenguni ujisu ubala wan longdo longsna badu bala shongsa badni Emmanuel te Paulos bakun ukadau ya bar ki beriu piperkat ya lade da kabayino ya ka jinglong ritala nang da penpong ya lade da ka jinglong jong ujisu kane kalong kabak kongsan haka jingim kajong. Ni don kam ban badu Chris. Kogimen ko para ladang ni wad binia ya kabalajia haka jingim jongi pai di Israel ngalaon kumba arpo lakmud kibri kila mina Egypt karnongud na pedang jongi kila poi syari balakula tang armud u Joshua badu Caleb. Kile baro kila kala kabamut ya kikulong kina baro kila kala hakari kenja kai kadau kalong kimpat yoi ya ubale wat hadin ba ubale ula penhap ya umana na bane ya ka jimbam na bane kikili kumno enda kiyoi ya kamana handa kila yoi ya upu balakyan na bane kila kili kumno Kaya siya katay. What is this? Kaya siya katay. Kim shimla persyang ban paypang. Kim shimla persyang ban snawuto. Ki impen ban kung giriutala haka jimud kabatili
haka jing perkat kabatili kalam persyamban snobutu ya ka jing kardor jong ka jing ayu ble uble wala penhap ya upu na baneng hang ni kemana upu bala penhap na baneng kalong kadak ka shin jong unong penim yaki kane kalong kadak ka shin jong jisu yaki henry makipat kimpat snobutu kila ino ya jisu kila perkatang kidot janmi utrai ula penhap taun minstepat utrai ula penhap upu kila perkat minstep enda kila tia kaya kabaki perkat manoban miningkong manoban yo kar kambun upu janmi kila up haka jingkang jongka ing dara jongki manoban ni miningkong bankar iya kedok ki perkataan kane kim sim ken mau ya oba penhap ya upu kim sim la ken mau ya ubale ubala pen biang doh te kai ka bajiang yoi bonsin habaki kerdu kila kinyum habaki kerdu ba ki kinyum habadan jingwit kindian ki kinyum percaya no ya ubale kabamut kajingim jongki baroka we naga benda sopus nem ka pension nomrim halor ka do baka upu tekai ka bajia kim shimlayo bandrung syakri balakula minta ngin persyang ban sautu ya ka gospel dah ka baboji mud ya kane persyang ban sautu ya ka gospel kai ka bang yosno ha ka gospel yosno kidon gibriu kilawan wadiau jisu yenda ujisu la poisha shilianga duriao yenda ula yang hangdo la wansha ujisu ya kipaiba kila wansha kaparnom ujisu wanaye na Bethsaida kala jayu ula penbam ula san hajar mut kibriu da san tiligi po bakhenyo tiligi artiligi doka kini ki berkelawan ban ya jisu batio kotrai kumna pila poi koloi kumne te jisu umshim jabab yaki kumna ulawan ngiti latangi pule shwa ya kaneka pase kumna jisu lawan koloi ulayai halor kasla ki apostol pat kila king ya kale bat kila suki banban henry jisu ulayai halor kasla kaneka deka por olympics ngimyo paid life henry yoi don ginong maretong lese ujisu ula maretong ula marastep halor kasla bat ula poining ko teki ki pai ba kila wadio kila snowlingo kila kumno kotrai minno me one poison konong ikai menno me one poison nioi epi sasiliang Bethsaida mindapan pidon hangne shuayeni ujisum shimong pe ngalalay ka kambala biang ngalayay halar kasla udang lebon di kambala henry ni break ikle kum na larang ni pe kam khadi le kambala bangin dup ni ki tegine kilong ki jay bri ayu kiwan balle ayu kiwan jisu balle ayu kidon kam ayu badu jisu haka pareng nila they are lovers of bread and fish. They are lovers of bread and fish. Kilong ke bayid ya upo bat ka doka ombe ke bayid ya jisu. Nipat ilong ke jay bri ayu. What kind of lovers are you? Ni yid ayu? Ni yid kumno ya jisu? Balengi mani ya jisu? Balengi shimenda ay kamas pa koy? Lese ngilong kilawers kibai tang ya ka kiudo batadoka badupo. Buon ki kristan hakene ka jukka ba menda kilong kibai tang ya upo batadoka batado kiudo. Ngilong kristan lese tang naga menda kiudo. Ngilong kristan
Tang nagabenda upu kalam sautu. Hadin balade bamrungi kelikum no. Kae syakatai. Hadin mangi pediang ya Yesus hak Eucharis pakui ni kelibiang. Kae syakatai. What is this? Kae syakatai. Haba pegi ya Yesus ngi keli. Kae syakatai. Mano ba une. Kae syakatai. Bams kalutu imat ya Yesus. Nama bale ngimdon satya ia ke jingid uji su bunsin bale bunsin gishimen damas bakoy nama ngibulu pa ladapit pe omde banga kinone kran benia no henreban pinpuson ngalon jingtolot pirupidon jingtolot buon gi jingtumu la haba pibu sepangkaye kotrahay pinkoy tianga hoy gidon kamban pan namaru Jisu ulalay ka ministry barok away ban pinkoy de ki bapang ki basito kadlang na preng jompi papen bawa ka matutray ya ka jingtumu kotray yarap yang ngapal long kam kuy kadlang na preng jompi pikir par ka matu Jisu pelong yang nga bangen emrikoy buon ki jingtumu jongi kalau di jingtumu jongi riak tala itu ayah you katrai pinyo kam yang pinyo bala yang pinbas yang haki eksa baleng idon kam ban pasi eksa bangan do pule bha ngangin dik pio kam ka jingtumu ka poisa syaka kiudo baleng idon kam ban pas ba kiudo balenga don kam jinggoy jingkia kido namar minta kat bang apang ngamyo bang don bo covid endalayo covid ngimbang shu yegi sindur lada bang do ne bang dingru kaju ondon jingmat shu balengi ko ban koy kenamba ninio biang ya ke jingmat ya ke bang gedi omde bang akaran bain henry bang ko ban puson rengkat ban Tibalengi wadi ya Yesu kumba kini kila words of doka kibayi doka kibayi nupu ngiru niwa namarba ngiyem kum girita la kai ka jingma ngimju poi syahri kanan ko himen ko para lada ngiyem kum ne ngamshim ong yepi pindeban panya ke jingko jingkia panbe henre balingit pan kenamba ngandup laban im koy bonsin ko himen ko para nga hake jinglong lindo habang ngayo jingtumu ngam shimiyo ngam kin mau bon gibriu ki pan ya ke jingtumu father sngaba duailem bangan long rikoy Father, please pray that I become a saint. Nobody asked for that. What do you pray? Kaya jindu mapikwa. Father, kikon gipan, ngilado ya kikam kijam, ngikarto ba, ngipang, ngishitam, kipayer jongi, kitiapan. Very good. You don't come and do why. Uji suru uji, uji sumshim kwa, pangin sakut haka jimpang jing shitam. Henry Bonsi. Habang isimenda mas bakoy kadnong na preng jombe pi annud ko Jisu pelong yang ngarikoy bangandok yola panyakendo yang memar kemat duna baki beriu ki baduai nakata daw hado minta ngimpa Dios ngo ke don girikoy or don chance mano balong rikoy hagari kasi hills kadnong kidon ke chance balong rikoy ngabuha kama jombi ya ke jinkali haba poy kata ga jinkot balong rikoy pio mano balong rikoy ngate ngalong batalon ngamla sisya ngidon bon gi excuse ni kinyu kadon jimman doy ye ko himan ko para ladang ikinyum hato don jimman doy ye ko himan ko para ni bam kadang mangas ni Henry ni dono Jisu kini gibriu kila ko nongi kai menno me one poison u Jisu la jubal kum na u Jisu jubab ki ngalawan poi kata baje
uji sum shimong o ngalapoi sau baje uji sum shimong ulau jubal komno shisha nga ong yapi uji sula yoi ya ka jimpar kat bari jongi badula ulau komno piwa dia nga om na marba pila yoi ya kidakishi jiswa piwa dia nga om na marba pidon jingi piwa dia nga om na marba pidon jingi piwa dia nga tang na kabinda ka jimbam kido kaneka long ka jimbol na kendre na marba pila bam ya kito ki pu habanda kadam. So what is the purpose of my search? Nagadawa yu banga wadi au jisu bang pen kadang kedo jonga bang pen kadang ya ke jimbo jembar ka jonga ne bang pen kadang ya ke dono jonga bang pen kadang ya ke mensiam jonga bang pen kadang ya ke jinglong jonga kenapa ngandup yo ya ke jinglong uble hanga bangandup yo kiu shabeneng endala kut ke jingim jongi ko himan ko para u jesu u kadau hani wai pai wai lemba kane ke jubab wat num train aga binda ke jimbam ke baduno andre to train aga binda ke jimbam ka bane shadu ke jingimbam jiko kadnang mut kilong kamelong ko pa batrain na kabinda ka ne ka jimbam kabane shadu bam chukut kadnang mut kikon samala pitray shitom na kabinda ka jimbam kabane hadu bam chukut kadnang mut kikon kina kibakwa ya ka ne ka jimbam kabane shadu bam chukut jisuwa ngalong upu balawan hiya lada pinge pianga badia utau bala parianga pensa yo ya ka jingim bam jukut kipai Israel kim shiblange utrayu la ina yaki arpulak mutibrio kilayat hari kenja kalam dayo la ban poisha rik balakula warla ki bam ya upu bala penhab da uble niru ni bam ya upu bala penhab da uble ni bam ni pediang ya jisu hagi yukerish pakui Henry, kane kam deka guarantee ngatarai pesemotu kane kam deka guarantee yanga bagi api bangin poisha beneng lada ngamnge jilli ya kabanga pediang buna pedeng joni ni perkat ladangan deng di pana ladangan le ya kadak di pana ladangan shimmenda jinya sengs ni utrai ngan poisha beneng om de guarantee. No guarantee for each one of us. Ni habandon ko himen ko para ya ka jingi ka ba jilliu. Nimde balong ki beriu bayi dia ujisu bawadi ujisu naga benda ka bam ka di. Nimde balong ki kod ki bawadi ujisu tang naga benda ka jingkoi jingia. Pala dia ka bam ka di. Pala dia ka jingkoi jingia nide ban wadia ujisu naga benda ka jinglong ka batimai ban penbang batimai yangi ban pelong rip timai yangi kabindo yayu yanga badiapi ni sa kumki ni yim kumki ritala nangdang yong ilong kristan ki kampate kilong tikkum ki ritala nandang ikot yala de kristan kamento yanga badiapi ko himen ko para ngidon kam ban pendemai ya ka jingim ka chang te habang istam ban skoto ban istam ban ngai jiliu te uji suang kumno haba pikbam yau ni upu pinom tengan pinom sliang ka jing tengan jongi ya ka jing sliang jongi kanja habang ipediang ya ujisu daka jinge banistam ban im kumgi riuk temai omde shu daka jimpar kat kabatli Henry daka jimpar kat kabadap daka jinge dotrai habang atia habang adem ngakin mau ya ujisu habang akitia ngakin mau ya ujisu habang laitre ngakin mau tang ya ujisu habang pule ngakin mau ya ujisu habang yalakai ngakin mau ya ujisu habang mane ya ngakin mau tang ya ujisu hangda naga jinglong riutala ngan stang balong riut temai ko himen ko para hagane ge yukerish bakui tongin karpa dia ujisu nadu ka donut
hikaya nga Jesu pensyaya nga Jesu bangan dukam Israel yame bangan do syampang ya kayu keris bakui ha ka jingim nganum kelesyo kae syakatai rengan om une ude u Jesu une ude u blai jana yawu nga yawu nga shania yawu nga syakri hangda ka jingim jogi kan setang ban kala tengin duai naga benda kane ka jingah ha kane ka yu keris bakui ko trai Jesu karko kardo ingi vai vai pensno tu yani ban Israel yame bangin nong wat yame naga benda ka kyuda nginom wat yame naga benda ka doka nginom wat yame naga benda ka dot nginom wat yame naga benda ka upu basat kabapur henry nga wat yame naga benda ka jingim bam jika enyaro utrai Jesus Christ Amen.